Anar malaka nhiam kana jala kontin barwani lingwaseme biya kamal kanuro on TV channel anda manduni chankosnyak nong yarwacheme jo ban lingwasme banarwache kwidul gora no ngum gwa ka jeno de diet ganten kontila nuere de kan gaat kende kan dul gor ka diende kan ngor men bananga kenyam la winmon gera rode lonka pet kadul gorka jen men bumne jana long kie men dine jan longa tidia o misha gat chaje ngie jagwa dere bod dere jawuch de shian de ment ni amba dere lama gwa la future dere amagwa me kan nadrodien jako bi najal kel en o ba gat ba nyodo jen take along ka society che gada mo cha gwaya la gor kono kon neidi konti la nuere de kon parenting kie dobadan de gadeje ngi ke jade kon jakamenyam ko run che gad mo che belo shuch ke che man ba che belo shuch to la ken teten kan nur community dan ngat konen wona meni dul gorke very important alo kondial education gan agenda na dini la education kwa je ignore ne tungwan ka gurdu ko bi gadu bi jako bodul gorka ki nyadu name jaga jiko irun bi kene lwakare teke du so shibi jin bilele ya chan dong mo bilele limne jen ki ci gad ko ba ci ko bilo jalu wichar kan wo dong mishi gade be shi ngeje gwaba dere wich dere jala dikabo bana jome bana jelinkel do badan en education gwaye ke je ki dul gorka man gwaye ke je adio jeri udan dial ami jira mishi gwar ngeji je o do badan jigi dul gorka jigi e becelong jigi dan jigi je bech no jaga jiko der mo gwana jendere lat special mishi jira me ma jina pare nen tama ke jen gwas me der ngaje no education amagwa megan makana nge ki kan education ken je jek ka pare ne ke ki ke diet ke gadamo la te wi char ke gadamo cha diere yen nen yen tama gato ngwanda ngu ken je ko ken education moron ken je ne de kon la diet ken men yam bana ngai gwasame ala gad mi don kan nge ci ga gaddul la te kirek to ngwanda je gare te kada der woko jen ba mana wal ala walet kontin yar kana antama allo ka wala kon dere yar der je jekari nikatin kon jelkan kel so rich mi jala kel ila kana mon kel donc mi shiram kel che we jegre dien no beken rij mo kel be chu jak mi shaga de mo chaje ngech ka do badana dong dul gorga gwaye keje la ja gange la ja ngeje no jen take long take responsibility mi der lwak she mane so na mo bagad be jaga jagwa pan mi shigat che wo ko ba mana wal ke tap ke mi jagala de mone la ja distract ka dul gorka che dul gorka che jabile follow ke che jabu gor chen dul gorka bo no se bu gor no ba jagor metel ngin mo tuong mutop ke ne kon la diet gan ke jen gwasme be dole to bi ke jak dul gorin be chu jak men bi anga long ala dul gor men dini jen dul gorka dole dol ke gadul mukana kon nge jagwa ko do badan de dul gorga dere jagwara gwa la ja yerme gwa da tenyam an ka ngai kon no dol ni siang mukan gat kan nge men yam baro jako ba gwan kashe che tok che belata chen ja jonje dul gorka dere la no che dul gor bat kana wo beret gwen to gol kokien to la kana to okay so mi kana mo la ga la ja yera gat bro do inge ke je kokien men dien alam manegan of course mane gane ken te kalwanga longo ko bi ken gad bi ken ke gwich o gwada danan gwan gad ka dong e busy go ro kwanten kon de cham ki go do badan dong de family der take je ramala ngi mi di to bolong check ka shek me ken priority en wo ken la nyam priority ko bagad be je nge jagwa la pel ni je temi gad temi je je lat ba chu wang je ten na mo la gad mo la ja yere bagad mo re te gad be yu jek ala behavior ke chenga dial no be chwame jak chedul gor che bila gor ala performance de bo men jegre dul gor dong mi ram ngai gwar won ka jana choro do inge kati chodi lo don wenamo
dul gor na mo ba chu jiak so man gan te ka luang mi di re te ka gan ajen kene tin nyam tin je education kaka jala ko lar ka no gadaro en wo barach to ka man first word la to ka man en wo ba lar mama no to ka nga to ka man yo chang bala wo baba ka kore bala wo che first word je spoken out ka mama da ke che je learn ka mama da so na me der wo kan diala kontin la dis gan no gaat doli e ko dul gorka amene gaat nyet en kwa focus long ka dol ko de kan dul gorka de kan ngo so na me dera magwa aman gwa ku dul gorka jene ala education no en wo bidoran bo niam o mutu kon ka gaat che gwar gaat to bi ka labot ke be ka kwar bika leader tin benad bikin ke pidurun bikin Nuer community ki Nuer society bikin aladika. This is very important along in education dan kone kontela nat mitela kon leader te rambo right ke siang jega dan en lat ka kon jega ja en gadamo bala dwale telam be yat pin madong der ne ga der ke defend ke ja changa right changa dwar che ben ratude changte ke luang mu gor ke ne ja che bu luang ko la ja so misha ga chaje logan tama cha education cha jakanyam gada mo be ngaje no jante ka longa community ka betin dial kon shoy ka community da be baka ngaje ngoda kwa ne wo ngum shoy community da gaja ka ngum gor ka so gan mi dul gor ka gada mo ba doctor ba teacher ba engineer ba la kwer ki ba leader na me amidi de long ka kwiko de gade jenge ko kon metel kon doctor ne de kon kwana le tem ne de kontin lat ke surgery ni te diala to when you do not have them so tell dom be community dan ba ne de kon te ga jot ba jot ken ba ga jaka gwa ka je it ka tum no wal tem ngai kon no mi charan chana we de den dong ba jo to me jek ba jo kam wal te jek no bran bo lu ka der ka do me shajen ban me de kon ke doctori to go da tere gor kon ngeje la teacher gor kon engineer ne kon lat ke chare lat ke ti dial dwel kana kwara kon kwana la botre community ka dan gadul cheblong na family da karwade baga loga men society ba community ke li baja kamnial mi chaje dil ngeje gwa gwada me mi dies gan mi peace ken gat ken ka do mo gwana jen yen dies gan to bi adil ngaje no shia long na rodun logene community kelio yala de wonena god mi shaka ngeje gwa nere dor ken shema ne ken wa men dul gorka biga lada gwaten shio kana bikan kwen nyam bikan aje ki bikan number 1 ki bikan clever ka klet wado ken bisharen bete ko de dor mo gwade jalat chikaroren be jaga busy ka tijek temat kan wal ki mat kan tijek to ka cheng dijek wa kan be focus ka kelo dul gordin bikan gor akana me alat diet gan mekan kan kon focus intel dom be gad bu go nyam ko ja doman gor konen walen wonene de gade ke ngech janana gor konen ja gad ko biyen ka ngi ke nyo gad mi chelu dul gorka biya bong ka biya ka gwich nguchi kana goro a chang chi odong chi bi nge ni shang da te ka chankel ka takel meder ja ngi je ka ja 1 week ke 2 week gwada dan ndong chelu dul gora be ul ngaje no gor ke nyinka so na me amagwa gora wang ken ke let kon let ken ka anu ba gad ba ja ngech ya gad ko ba ja gang ka di je ko ken ti de ja yar so jo me jandana gore de nyo ye kel ne ban nyo je mro dien bi atamal